Katurang panganjali umat. Om Swastiastu. Sane mangkin titiang pacang maktayang pupuh sane mamurde ginade lan ginanti sareng sawitran titiang inggih lanturan. Adeng aden awak biasa udah cening pianak bapa idewa de pesan idewa ngangkanin idene paling bisa depangan ngadani belum kelawanin dua idewa depan sube anak ngadani agaginane bukan nyampak yen alehan ibapa berarti bawa luya sekadi gaginane anak nyampak anak saya tumbuh gaginan anak ane nyampat itu anggon marsehan lelu ane ada sebilang lain hilang lu abu kata di subane idewa nyampatan lu ento lu ane sebilang wai punika maka jang bien tekene ebuk ya dien rire anu liu apa pelajaran nah keto yen dharma yang bapa diaston idewa sube margerire tur duweg patut idewa nganggahin raga asake ngatu mana inggih para semeton sareng sami amang de eling kapining catur guru ami ature ngecani ngejani sane mangkin jagi pacang matuturin cerik-cerik make sami kawarolu senjata cerik-cerik jagi pacang kabekelin senjata
sane mawaste papelajahan sane becik. Neda dia prabotang sai Pelajahan entu angon cening bekel sabilang wai papelajahan entu angin senjata cening hidup ring jagate puniki. keanggen ngeruro marta Dan jesios gunan senjata ni eni punike boye je tuah ke angin ngerereh merte miwah karya sane becik. sanon caninge ure Pelajaran entu angon cening bekel di subane cening enu hidup duaning diuripe mangkin cening mangdestate ngelaksana yang swadharma sane patut kelaksana yang ring jagat dipuniki. Ngaturang pramesanti. Om Santi Santi Santi